Hirapan kami sa kalisod po sa eh. Ma'am, mo sa din lugar ma'am. Cuenta Cuesta. Cuenta Cuesta. Cuenta Cuesta. 120. Okay, give me one. Yeah. How? I want less. Little. Yeah. How much? 430. Okay. Ma'am, excuse me. May I ask a question? Kasi may prima uno contro, por favor, contro otra vez. Ha? Kasi may prima uno servisa con por favor, contro otra vez. By the way, señorita, ang por favor Espanyol. I'm looking for the restaurant. Looking for a restaurant? Yeah. Restaurant? Where? Where? Where are you now? Doon sa pan. Over. Over. English niyo ba? Sorry, guys. Sabi ko mo English, boss. No, intindi? No, intindi? No, I speak English. Speak little. I want Pinoy food. Pinoy food. Yeah. No. Hirapan kami sa kalisod po sa eh. Ma'am, mo sa din lugar ma'am. Ma'am, mo sa din lugar ma'am. Sabi ka vlog bitaw. Okay na yan. Ga-vlog bitaw ko ba? Eh, bakit sir Roy? Okay na bang? Okay na. Ko, natakli mama. Sige sir. Salamat kayo. Salamat. Ga-vlog bitaw ka ma'am. Ma'am. Guys. Hirapan na kami sa kalisod. Wala pa. Hindi ko naintindihan. Ato na ko ma. Salamat ma. Salamat po.